U proteklih godinu dana u Modričkoj rafineriji realizirano je 15 projekata koji doprinose smanjenju potrošnje prirodnih resursa, korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenju zagađenja vazduha, zemljišta i vode. Od 285.000 metara kubnih otpadne prečišćene vode u rafineriji, 128.000 mi vratimo u proizvodni proces rafinerije ulja. Samim tim smanjujemo crpljenje sirove vode, a u procesu koristimo otpadnu vodu koja je prihvatljiva za neke od procesa koji se odvijaju u rafineriji. Na samo 100 metara od rafinerije prije 20 dana protutnjao je veliki poplavni talas rijeke Bosne. Međutim, položaj rafinerije je i tada bio do 2 metra iznad tog talasa, zbog čega je bila isključena bilo kakva mogućnost ekološkog incidenta. U ovim sadašnjim dešavanjima su preduzete mjere koje nisu bile preduzimane prije, tako da ništa što bi moglo da izazove zagađenje nekih većih razmjera, čak i manjih razmjera, nije se moglo desiti u ovome trenutku. Pak je ovo kolektiv koji ima jednu proizvodnju koja može biti u nekim slučajevima čak i opasna, pa evo konkretno u ovim slučajevima gdje su bile ove enormne poplave, ali smo vidjeli dakle da ovdje se vodi jako velika briga. U proteklih godinu dana u ovom kolektivu puštena je u rad solarna elektrana, postavljeni solarni paneli za proizvodnju tople vode, rekonstruisana javna rasvjeta sa štedljivim sijalicama i izvršena hidrogeološka bušenja 4 bunara za proizvodnju čiste vode.